Zdravo svima, ja sam Ivan iz Macole, danas ćemo raditi unboxing iPhone XR i iPhone XS Max. Dakle, iPhone XR, kao što vidite, trenutno imamo crni model, to je Space Gray verziju. Što se tiče samog telefona, u pitanju je, možemo reći, revolucionarni telefon, s obzirom da je ovo trenutno prvi telefon sa zavljenim LCD ekranom. Kao što vidite, nema oštrih ivica. Što se tiče ostale tehnologije, napredniji je Face ID sistem. Kamera je dosta bolja u odnosu na prethodne modele. Što se tiče samog telefona, premium klasa, što bi se rekao. Evo možemo vidjeti sad Face ID. Znači, Enrollment Face ID kako se aktivira. Ko je koristio iPhone X do sada zna otprilike kako i čemu služi. Ko ne zna, Face ID se koristi za otključavanje telefona. Može se koristiti za plaćanje u App Store-u i iTunes-u. Audio Jungle. Audio Jungle. iPhone XR je po meni odličan izbor. Mogu reći samo da je ovaj telefon možda najbolje kupovina trenutno. iPhone XS Max unboxing.
Audio Jungle. XS Max. Šta reći za ovaj telefon? Trenutno možda najbolji telefon